Oui, c'est des toilines TQ5 atasir دي تساون atasir دي سوالن سنقف بوض ثلثني من قار اس او اس كابيلي اوكسجين دي ثمثني قباليا كان دي صونديين كثير ما دي فرنسا ما ذكيه مشان ودي فانال خضرس بوسن ما بضني صونديين نغالا هي صونديين نياثن بضن اما سي كندا اما سي ثوروف اما غادي نجمع عندك موقف مسلال الجينيراتور دوكسيجين يثني بضاد تنخدمان تنشكد ناوي التفاصيل ديون كلان دي تود سايكين اس او اس كابيلي دي ثموثن يقبايلين وكي ماس سليم شايد ثم يجينير الزلف لك سليم الزول هذا رشيد الزول كود دي تولي نادي كيوساك اثني هي لما نثقف فافيس يسوي بض امسلال نا لو جينيراتور دوكسيجين يبوض يتوافنا يتوارس داك كاد ولين وقالت دي تولين تي كيو 5 ما يكفو ما كفوي ديك تدي ولي ثكيا ويفنا تفقد التفاصيل سليم ما كدير رشيد ستيدت لو جينيراتور دوكسيجين يلحق ل 15 اكتوبر هذاك لوبيتال تيزي وزو l'installation est le 4 novembre. Le 4, le 5, donc on a fait les tests nécessaires. Donc il a été mis en marche. Mais l'installation est définitive. Donc elle sera faite dans une semaine. La plateforme est دونك يظل كفى لي تيست دونك يلحق نيوات الحال دونك فين نرجعوا هاد السمانه 10 ايام بوسانه اسما كفونا اسما تكفو لا بلاتفورم يسهكان الا قد تسقفل الا قد تخمم دون لي نورم لكن ساكنه تبرونشي ريون البلوكاج جديد فنان دار سنه قاعدين ايوا كنا دي كوماسيون دي سيرفي يموضان فوالا او يفنا سليم وضح نولي الروبورتاج كي كان كنا ستيكيو 5 كاوي فنا تحكم تبدا في التصيط ست رشيد تبدا ما هو ياك الموا جويني دونك فيغ لا فين جويي مي تقص حكني مثل لا كريز نيا في الاكسجين دونك ولا لي زوبيتون تيزيوزون ولا شو الصوت ناران داني غادي نتاوين دي سيتر دونك طاس يقموت المساكي تقمدان انا كيا كوز الموك الاكسجين دونك كبير نيا كل ذاكيا تمور القبايل غاش تزالنا داغانا كاين لي جينيراتور هكا نكوني كوم الدنمارك دونك حوزايا جوستومون انا كان يظهرنا كني بوسانيا ناس بوركوا با نجمع انا فهمنا نجمع هنا نكون نغيون بور السيارشو تيزيوزو دونك هذا كونيش فانسور هذاك كي تساوي الفيسبوك نغد فوالا تنفغادنا جينيراتور دوكسيجين ومن بعد ساكن لا نويض النظام كي تيزيوزو قد شد ديالنا il voulait faire justement la même initiative donc نملي على كاين مساوله كي بوي علينا ذاكي justement les comités de quartier كي تيزيوزو هذه دي اسوسياسيون نجمع في كتساعد الناس فوالا نكمل نخدم كوليكت justement de fonds et وكلنا الجينيراتور هكاين سي نهار سلان دوكان في فرنسا ديالنا ديالي ثغرنا خمن ديال لا كوليكت يكونوا ديالنا الكوليكتيف اس او اس كابيلي دي كندا دونك تيرم ديالنا فلام دي ثغرنا خمم دول كونوي كوليكت ديالنا يعطيكم الصحه دونك كمل كني داكي ما قلنا داكي تيزيوزو ديال تمدين تيزيوزو لوبيراسيون تقيم 5 ايام يوثن دورت خاطر دين كان ما شفيض تكون تمسني دونك نحبسيت مي جمعت كومام طري بون سوم داكي دي لا فيل روينا في كنكونوا دي كندا وين كنوا مثلنا ديال تموت فرنسا نصور انا كني قلقني يمكن عندنا الجينيراتور يكون هو الحل هي كان نبود لا فاكتور برو فورما يونو فورنيسور داكي ديال الجزائر ثمنه يون داكي داير الجماعه السريج وين لنا فوق قانون ميديكاتيك دكتور الصحراوي وكيخدم دون فاكتور برو فورما ونا باسي لا كوموند دونك ولا كنت نجمع دري مني خدمه كونفيونس دونك يساعد لا كوموند تموت الالمان دونك سي جينيراتور المون
la marque Berg, c'est l'un des meilleurs fournisseurs justement ديال الشغل كينيا. دونك هنا كنخدم لا كوموند نسعدات نكمل نجمع دي دريمان. دونك نقال لي تزوالني ستي بيرفا ديالو يعني في كيارد خاطر سي الفورنيسور يكون في كان كل ديلي لي بلو بريف يعني ديال الحق كاين ديالنا شهر هكا 15 يوم. ومن بعد ساكنه دونك نور جاتني قال البستان كان السنه في سبتمبر قال يقدر يحق ل 12 يخدم الشهر لوطار un mois, plus d'un mois, parce que puisque le générateur il a fait le 15 octobre هذه زوزو. ليش اساليم انا عامل رشيد. شو كيتجانا ديال لونطار دان موا سي بوكو ان موا كوميم شو سي طرو ماشي كان سي بوكو داير السني مي هو ياك نزعف مليحه في الفورنيسور خاطر الناس نضاغي لا دوزيام سيمين دو موا دوكتوبر خاطر هو الحال السنيه ديجا لا كونفونسيون يدس من نخدم نجمع سميس نبوي une somme قدريمين لا بروميير 50% سي دونك il hérite de نخمم سنين كونفونسيون اللي كدي الحق vers le 12 septembre. La deuxième semaine du mois, c'est le 12. Il y a le ticket, mais qu'est-ce que c'est le 15 ou le 20, 15 octobre. Je suis sûr qu'il y a des problèmes de douane. C'était justement les délais de livraison n'ont pas été respectés. C'est que si on regarde, il y a le 15 octobre. Il y a le CHU. ناس اللي كان هذه الحق نسعى جينيراتور هذه الحق انا كيجي ايتترا خاص تهجم لا بلاتفورم خاص تخدم لا بلاتفورم من بويزن ميم لي فيش تكنيك جوستومون لا بلاتفورم مش حاجه اللي غتسعو باش السلاقان الا قاتسعو اون تواتور بور بروتيجي جوستومون الجينيراتور فور ايتترا لا بلاتفورم اللي دارت واخد مالا بيسكي لحق الجينيراتور لو 15 اش من دير لحق الجينيراتور اللي يزيدو لحال لا بلاتفورم مازالت تواخد مالا. Donc, Nord, j'ai le 15 octobre, elle a mis le 4 novembre. Donc, il y a 20 بوسان. Et la plateforme est gare. Qu'est-ce qu'il fait là? Quand il y a une dimension, il y a des fiches techniques générales. Donc, il le générateur, il y a même pas de. En fait, une autre station dedans. يكون يواجه الجنراتور كاين في كافي السي اتش يو كاين داين كاين فينا خدميه يدير من الكور دو طرافاي كل خدمه دونك ناكيد ساكينو دار في كاع عندك تسوج لا بلاتفورم كي بلي بوسيبل ناكيد تشوف دون لي نورم كوا ايوا كنت تشمل على وامان ايوا كان داير يختار الجنراتور فهمني دونك كنتراجعوا سمانه كاع نوني في كندا ندير دي سيمين دي جور مي توجد فوالا ايوا كانت شعلن دون فاسون اوفيسيال خاطر ناض السنكي كاع عندنا سندير لي نخمس كان لي تيست شعليت نتيستيت الى حب بيان تو دونك وكنا نخمم لا ميزون مارش ديفينيتيف الا قامت تواهق لا بلاتفورم فوالا اني يوفر نو غريد نوفا اثرنا ودي قارصه اللي مشايد لكن داين خمن التيست الحار مشى l'installation définitive ديال الحون سود مكيونصيب ادياس كيغنا ذا ملاس نار الدورف يسير دينا هاف سيده ساونا نداوي اوغار يسلن غافاش تاكيتوها دينا كان يو تكني لا بريسيزون كني قانص فرانسيس ذاك لا كانوتيد هكا ذاك ديال كندا نكدوم داكليو كريم بامار تسكان ديك الصوره دي قبالين سي امريكان يدي في كان ديك دونك اوكي جوست بور لا بريسيزون سينير ثاني كلمه اللام كنوين كنا مثيرين اما سي امريكان اما سي كندا يدي في كان افوس انتللت توغا قبل نروح روبورتاج كير ودنا كاع المند ومسلال جينيراتور دوكسيجين كي دي زوزو وزعت توغا ما الصدفه ديال اسلم انفوي سالي وينيتا كير جوستومون تزوار معاك نشكرها طاس ثاني في دوزا ما ولا الروبورتاج اللي عندنا دابا على التلفزيون على تجميل دار رشيد تاع القاسيك ودا كوليس كريم بعمر يكون ويكا ديالك مثلا الى دي كندا دي امريكان يغدي يعاون قصاطاس مي جمعنا كوميم
اون بون سوم يعاوننا طاس ولكن نخلص الجينيراتور هكذا. فوالا دونك ثاني مثلا تمقرات السلام ماشي السلام عطينا يذومان بيسكي يكون شغل هكذا يسموه لقبايل سي دونك ليسبي سوليداريتي ماشي الا جيت فلان تيك تلاقي في الكنيسه داك نيوا الحال باللي كونيس لقبايل خاصو لما تموت لقبايل لا ايتي ابوندوني ا مومون سيال الكورونا سيال تشمس مي نولي كوميم لقبايل سوا ولا يتعايشين داكينا ولا ندير الغرفه سورتو ولا ندير الغرفه وكذيك تشاول سنطاس فريمون كان عاون طاس تموت لقبايل ثمن ثمقرات الصغار على مثلا في فرنسا دونك الدكتور كريم تاعي تقاسي يقول لنا كريم مزوري دي ساول يوكلنا كينيا فوالا تقوا ذا العقل هذايا كنا نعاون اون موني لوبيراسيون كاع اما نتا اما الدكتور عقيل ازري اما وكذي اكويز دغ دي تموت من فرنسا يغدي يعاونن ذا غندقي ذا انا شكرا لي كوميتي كارتين داكين تمدين تنتيزي وزو يمي خمم ندير على قديش مقرن en l'espace d'une semaine, je mets quand même une très très bonne ensemble grâce justement à la solidarité qu'il y a eu entre les différents comités de quartier de Tizi-Ouzou. بلا ما تشوف عندنا يوث دوك لا كاين بوادال اون اسوسياسيون سبورتيف دي فري سبور اي قدسنا طاس ديالنا نوفات فوالا دونك ثم ميلاوي تسوغ يسمح عندنا تسوي اللاعب ديالنا ياسين عيسيوان اوسي فاهم تسوغ ديالنا خاطر ياسين عيسيوان يقلني فينا واضي لا بروميير ريونيون نخدمك بلوطا دوزيام ريونيون دي لوتيل ايتورار الى دينا ومن بعد ياسين الحديثنا لقات نشكر طاس يديروا مثلا اوسي خدمن يتموت القبيل فوالا نعم مي لو وقفت شويه يسمح خاطر ماشي ديون طاس من الدنيا غادي يساو لنا غادي كان فاش المعاونه تشكالت من طاس فوالا تنميرتي كسليم غنك نيات نعوض ما الا وني تشو سليم خاطر ماشي ديون هكا تيدينا سليم جناتي دي مزورنا لي سبيريت سوليداريتي تلت تنتظرونا داني الهان دازالي الهان سي اون غراند فالور نساغ ماكنا تقيم ولا تيسيتيوني دي تدون غير زدات هي ام ياسين ام تيدوكلا ام ياسين ياسيوان ام تيدوكلا ثنا دات ناسيون سبورتيف ام يقبلين كلان دي فرنسا دي كندا دي الامريكان دي تموت يقبلين دي كان فوس نتلت نكني سي تما ناستيكو 5 كذا سنين تنمير نوان وتنمير تشيني سليم شايت ما سليم شايت دويني جوزلان طاس بقص نفارا كي يزقاي تزال ماشي حاجه صنفا كي ما ياونا طاس مكني تنتح كانت تمس تسوي لك الماكلات غارتو درين الا تسكد طاس دينا مازال هاد نوغال غوراس ومازال نوغال هاد سود ما ونظني اللي كان يبقى فوس نتلت يبقى يشدن ان كي تموت القبائل انفدو كي يزغين سيا غادين وندير قمه دي ثرويت كون جا كان دوليم روبورتاج كي اي وندي كاع تيكو 5 قمه دي ثرويت زوف الاول كتسوالي من ديبي دانستالاسيون جينيراتور كي تيزي وزو سي اش يو وي هنا تيليكوموند مي داك الفرحه شحال تدفع
La plateforme elle n'est pas dans les normes. Normalement, il a 88 mètres sur 4 mètres. نبني الناس 6 متر sur 3. الجنراتور فاقد كان يفوز المعاونة فاقد كان يدريبن. Il est en train d'être installé. هذا جنراتور هنا غيلحو سخاو لهنا La mise en service du générateur est faite actuellement dans كلشي لحو في ماشينين الحوت oxygène يتشالي donc مازال يبدا يتشارجي الماء بيرجي donc الماء بيرجي لي سيترنين الماء بيرجي لي سيترنين يمكن تبدا تستشعر l'oxygène. Néanmoins, elle ne sera pas fonctionnelle actuellement. Parce que مازالش لي برونشمون على داخل actuellement le bloc est جديد. Donc il y a l'hôpital du jour. Donc il sera relié directement, le générateur sera relié directement à l'hôpital du jour. Donc le Makagini c'est la purge, elle purge le citerne. Donc la purge des citernes, et on va commencer à charger l'oxygène. Donc le générateur il sera relié directement à l'hôpital du jour. C'est un nouveau bloc. Il y a une autre vague de Covid, une quatrième vague de Covid. Donc le bloc actuellement, il sera dédié entièrement pour les malades Covid. Et il sera alimenté en oxygène directement sur la Guinée. Donc actuellement la mise en machine, ça fait de la purge. La purge les citernes. Il est en train de produire de l'oxygène. Sauf que c'est juste en purgeant les citernes. Donc, par rapport à la pureté de l'oxygène. Il y a l'oxygène pur, 93%, et il peut atteindre 95-96, c'est ça. 95. Donc, il peut atteindre jusqu'à 95% de pureté d'oxygène. Donc, il est en train de produire, et en même temps, il est en train d'évacuer la purge les sites. Donc, on a l'ingénieur médicateur qui dit se faire à la mise en marche. Se faire c'est une canne qui est. Le compresseur, c'est un compresseur à vis, regarde. C'est qu'il fait l'air, il s'est aussi pour sécher l'air. Donc, c'est pour sécher l'air. Exactement, pour sécher l'air, parce que c'est l'air, il y a l'humidité. Il y a des filtres d'air. Ok, c'est un sécheur. C'est un sécheur, oui. Ok, c'est un réservoir d'air. Ok, c'est un réservoir. Donc, on va dire le réservoir d'air à Guinée, à Amman. Voilà, le réservoir d'air. Les fils, voilà, les fils de l'air. Après, il y a le générateur d'oxygène. Voilà, d'accord. Il faut l'air, il faut l'azote de Saoul, l'azote de Choco, en même temps l'oxygène à la bouteille. Donc, la gars, il est l'oxygène. La bouteille d'oxygène. C'est que la bouteille d'oxygène. C'est juste pour l'azote que tu vois, parce que l'oxygène dépend.
là, il contient 21%. Donc, il y a l'azote qui est là. Voilà, il parle D'accord. et dégager l'azote. Il se dégage l'azote, et ben, on va sur l'oxygène. Qui trouve l'oxygène? C'est la bouteille d'oxygène. D'accord. Maintenant, c'est la sortie. C'est elle est distribuée à des services. D'accord. Et comme ça pour l'information. Donc, c'est l'ingénieur médical qui a disparu. Le fonctionnement du générateur à Guinée. Donc, la mise en service est faite. Tout s'est bien passé. La centrale a chargé l'oxygène. Elle est en train de purifier les deux citernes. À se dégager l'azote pour produire de l'oxygène. Ce générateur appartient au CHU. Je connais en tant que citoyen de Tizi Ouzou, ils ont tous mis la main à la pâte